ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Kakinhu nyalek ka jong Meghalaya Police Football Veteran kelayok benra ikanam ladu hadin bakala ben pelim no yak Friends United da shigo lanot hakajing yakun final jong ka Lumpung nyalek ka Sam Khamti Veteran Cup yak bala pelong haka Southwick Naiwing arajar arpulai Hamadan Urkaliar Shillong. Yakini gajing kun final la sakilang do national referee bla shong that jong ka All India Federation Football uba Madan Shangpliang ubla long mukong san ba kiwe bla shakhot ngobha. Hagajing sam hi khusnam uba Michael San Roy Khongphan naga MLP football veteran ulayo pedang ika khusnam oldest player uba Pinscam Garrett naga Sumer veteran ulayo pedang ika khusnam top scorer badeka nam best player layo pedang uba Kit Kupar Kharshiyeng naga Meghalaya Police football veteran kat bayaka nam best goalkeeper layo uba Augustine Shanpru. Khamti ni pedang buram yang ipi te sultanat pemerintah ngi idan lang iwe ni ki referee mo ki bala I national referee ba itu All India Football Federation Imam Madan Shangpliang idan lang ni kinti banwan sakhi ni final ke jompi te komba pi tepi final kandai pedang Meghalaya Police Football Veterans ba Friends United te hakini ki sauli ki sajan ila I bon ma ki games baru kau ki jingli ka ki long ke internet bangi bagi players Kili ada ke experience, kili players kiba lapen internet bahangi yang kapor kili akai dia menswah dan bok ba daga jingmi kini ki 40 years above veteran cup veteran tournaments ngiyo man sakib yang saisian yang kasap ka jongki te ngikit bok ka duyang nakaliang Sam Khamti ya boro ko ki team sing pelayawan ba ka jingkit bok ka duyang ba kampong san ka dei kini ki teams berarti ka Meghalaya Police Football Veterans ba Friends United belapoi sa finals. Unisna momentary long very productive ya ka football activities joni na kaliang Sam Khamti kumbapi saki ada petul public cup ika under 15 ida petul sama cup ika under 20 dan sak independence cup ika seniors buat kani momentah veteran cup ni momentah PCA te sauli ki sardes kana dia saki ki games ki jongpi izin ka ki jongpi but ikwa banong ipi ba ikla poi perkat pidang bet ba wani ka do kani kan dan bok mai penong ini tournament Ibon ki players na pi iba menswang isili ipikai ipi hapor ka premise jong pi bidang iliakai ante po maran first ground in super division te idang red idang khna te sutanat pre menta ba ngi ibyang bidang bet iban iliakai bidang ibyang pula di ban iliakai ka sulong ta pimila acho ban compete ti ba kena ndre yakini ka particular age group of 40 years above bidang ibyang pula hi te hani kinting sutanat ban itu ipi ba ikongsan jongi hani kintiru idei bawani na kani footballing background Imam Madan Shangpliang retired national referee of All India Football Federation Shadu ihna khnrau hadin ki samla menta kapoi syaka forever yong kani ga yara patat amtangi ka football ya ka met ka fat ka pokoi bakia ngai la di ngarang le fitness adu kani kisni nomor ka fitness ka dan kam hantam ha ba dan gini ki football ni kwa ban yo iba bon hi na gini ki veteran ban le kai bong no ni forever young iban bun ki trick filalum lut ki jingi le kai ki lim ki trick ki por ba pidang ramla te menta pai ba kwa ban ya ki skill ba ki trick ki jong fi iba fini le kai ka por te nga aingu i baro fini le kai ba na kerpa ru ki referee pe do tin pe mardan na pedang nangir ki national player ki bala long referee hang ni te nga ai player ki mentana ko ke level ki pois ko level ko ngir ngile ka nang tu ngi pois ko level adu mentang ngi poi ban long referee ban retire ban long instructor ki referee te baro khai ni ko aba finile ka fair game nomor 10 hari go to win without honor is a low victory ban job klem kalenti an football kalau ke job ko bom lar kam play gele ke jing e ke jing kemen da ke jing sarem kam dei ga e bo sha job but bo job tu ngi na reka kadau ai banang ni sakmat
kinang la susu ban yele kai ongkut tangkat ni bleng dekat wafi yele kai bah play fair game nar wasdang nar wakut kanton sopai pat ba umju igrafi kit bok kiru yang ba kin le bah ya kene game ku play sibun bleng ku play.
Apoi lagi ke jilak kai kalau kebetulan bro arsai bro artim Friends United atau Reserve Police. Hendai kau balong kanu ke tournament dia itu jing job bat kira nasab. Ngai congratulations ya bro arti kita long job bro hakani kenti. Tadi kentian all the best for your future endeavors. Thank you. Jangka first Sam County Veteran Cup 2023. The teachers for Friends United, Sini kedua, biar Selesai. Kita tahu. We know the match. Cium wan cium. The first champion Jongka Assam County Veteran Cup 40 years Police Football Veterans di kiyo yang ia kutusnam ke Sanpo Jaringa dan ke bisa pada juga pun dengan trofis. Ningkong siap ngakwa banai kajik kumlay bakarpang ya iba samding do iba long way nagibulum jong gani ka Sam County tournament kabaila organize hagasin bankong yegni ke above 40 angni po madan ur clear te kalong ru kajing ku yengi ki samla ki ba la above 40 ki ba ni yolat ban simenta hagni ka tournament kabada imenta usnam arpo arfly na margin ba imda organize di basam kani Sam County Organizing Committee ngimsim layo ekalat ya kani ka tournament hangni khamtam po sor ka ba ni lekai namar babun hi ki tournament gini jong ki above 40 kham bunsin ni lekai be sabar jong ka sor te kani ka ka opportunity lengba ka initiative ka jong ba Sam dingdo ka ba ni layolat ban lekai menta kasi hangni hapo manan ur clear or kumjur ka jing kublai ka ya baro kitu ki country team ki ba la simenta kani ka tournament or kumjuru ya ka MLP mat ya Friends United ki bla pois ka final hagani ka ski menta ka ski habede bagani ru nim sim la poi perkhat bagani kamadan kanlong hadu kan ni namar kum bagi minchwa ya ni kamadan kalong sya ka bajabo bat ka barit bat ka basniu ha ni ai khulai karpang sesin i basa me bla shim ka initiative ban penpha ban penbit biang ya gani kamadan kum kalong menta nangba ka jing trace tom ka jing i nilai ha kitu ki media ki ba mai ilaya chrum seneng ban penbit penbiang ya gani badan ban mare sha DC office ban mare sakut nag menta ban yo ban penbha gani badan kadai ka jingkar khu yangi ki rang babreu ka ba ilayo pat menta ban yele ka ya gani ka tournament kadai ka initiative ka jong i na menta banailat yangi ki rang ba ki ba ju sultanat ban yele ka ya gani ka tournament khamtam ya ka football kerkum ba jingnya thu jong basam kane kamadan hajing sha mensua ka kamlong gumne kade ka jaka ka ba ki brio baro kia wan man pelong enjoyment te hendai basam la pelong ka jaka le ka football ipelong ini ki tournament ba fair ba menta kasi kabaningkong ba pelong ya kane ka Veterans Cup ba ngasem kane ka jing pelong ni basam ya kane ka Veterans Cup kai men si mengi ki rorong ba barokhat ba ngin nang yaine hak ke penlong fit yela de ban pelat yela de nak ki barokhat ki kam ki ba pen her ya ka jelong dor jong ka mat te ngai khublei basam
Bakar kompenya ini tournament nadu pasang bahadu mentah. Ngasem bakalong gaba pakah hadu kata-kata. Nadu ki referee, hadu ki officials. Te ngai kubli sibu ni basam. Bat kita jung ni ka Jakaru ibala ailat yang i begini yok kum ni ka opportunity. Oh, kene kemadan kalau kadon ji kala ke ba sikade nomor mentangi la bani i mentagi kena ke bila kai kan bah kapor men swa kene ke jaka ke ba ya songkai ki beri ke bedi kiat ke bedi drugs ke lum lu dang ni rai lumba kene ke jing simti ba sam kene inisiatif kala pelong ini kemadan ba kan long no ke jaka ila kai ke ba kaban ong kum no ke ber kentiu ya ka long beri man beri jong kene ka thani jong kene ka senong kene ka dong